se omampane bi de chile Dr. Bawumia etimi ebedi oman Ghana so a ne na kire se Onyankopon komhye a o he se ewiase ebese no Ghana ye dia na aba. Oh papa. Asana America no you will never understand me if you think carnally, but those who are spiritually inclined will understand what I mean. The American say asofo na omudi kamofo na chine ekomne ahochile. Yes, ekomne ahochile. If you say omu arudi transem ni ye pa dia enenka omu enkeka omu ho ewo ye no. Ebusia Imampeni da John Dramani Mahama ene asofoku nyina akwakohia ede ne so ade hu ato omanim ama asofo yi ede wo monsa agunu so abompaye ede aba no ema asofopeni owusu bempa kora eka wo hyemude na sese abra empaye no ekoso no na ote ne se nyame ka kye ne se wasan adane oman no ede ahye Imampeni da Mahama ensabiem se aba ekwakotu ono na obedi mu enkunim na ebusia san hyemude nyina ekoso ewie no nwumre na Archbishop Duncan Williams ne ba Daniel ede post bi eba beto ne wo so a wo kire se okote se ne papa eye ko na ko ne mu nsem no na abofra no ede abebeto monten so amebe kan amaye nyina ya te wi a afi ya do nsem no mu asuko ne hu bebia nsem no efiri ne bebia eko akwakọ wie sei na Dan ede nsem no ebeto abonte o say about some months ago my dad was having a conference call with some pastors and their discussion was about Ghana being Christian country and that they cannot allow a Muslim to be the president, so they need to do something about it. Duncan Williams sums on Mahama's meeting with the clergy and way and someone as a poster Dan eba ebeye na eno na akwakọ frefre enkomo ede abase esi den na osuma obi sum no esi ne kwan so obaba bedi Ghana so pani anaso ba be president se otimi ye vice ema ne ye yie dia adenti na ontimi ma be president afei so Ghana ha ye hwa enye Christian nation Ghana ha no osumbia wa ha bi Muslim for wa ha Christo for wa ha enkramofo wa ha Buddhist wa ha enu se sumbia wa ha bi dia na esumbia ma ho kwan se obetimi aba begina se oba be president sisi den na asofoku etimi kokoche ba bi ekobo pope post ya ne be aba be post kyese Imampeni be de kire eye Muslim nti enwo so mma kwan na oba be di Imampeni ene na kyese ebi mo ekeka se ne ekoso se Mahama koshia clergy na nyina eye plant na oma plane se omo otupo ede atia Imampeni be de kire Dr. Muhammadu Bawumia ne siden asofo ewo memu amutimi boss apowe e ma ne ye no ana mesaka Pastor Daniel ewo studio ha ye ba bedo enso no so kono bisa ne se so asofo no adenti e na omo kutia ye nwanum nkramofo eno nti ka me ho ne ma Pastor Akwaba. Pastor Anderson Akwaba. Meje so ba hima. Yo. Pastor da so say abribian so to nsafro ya na wo gibre na obam ye twetwenkomo. Enne ye nkomo ni nyina egina Imampeni dada ene na sofo nhyiamudi a ono wo mkoko hia ye no ehu. Onko hyiamu wie na ye Duncan Williams be di post ababeto abonten a o kyerese nkomo a o te se ni papa edi no kyerese asofo no bopo se Imampeni abede che Muhammadu Bawumia eye Muslim enunti omuntimi empene so ma Muslim emba bedi o men so ye hwe Ghana so a ye ma mmomra na ye de bo man no ho ban no e ma kwan se esum bia wo mbia utima begina Imampeni isi e ma kwan se bebi a wo firi bia se be obi a na adwene mu ka no obi a wako prison pe sankofo mienu e na entimi nyina se president e ma ne nyi apart from that no bebi a wo firi se wo gu nsa se wo frɛ suman se wo ye den obetimi agina Imampeni adan na sofo mo bopo edite yinwan makramofo. All right, when I make a question obisa. Many asofo no e adwene 100%. Yeah. Em say enche bia na Omampeni be de actually Dr. Muhammadu Bawumia ono nso a committee Islamic leaders around the world. Mo no e pesa mo ebo no financially na mo e campaign say nkamofo no pesa mo take dominion over this world. Okay. No. Enunti no ye no ye asofo e na ye Christopher. Na de metwe konkono e kyerɛ me no ene say esumni ehan eni tweka biara. Enti no se obi e ka se nkramosumni onyamesum e pa enye pe. Okay. Me yo Christo ni megidie e kyerɛ me say Onyankopɔn e ba se asa aba se Yesu Christo e wasa esi so. Ebe fo akwate bia eto ne ho so ebe wui edini moja be ye patade e de ho de dey e ma adasamba na
nim ne di mu no enkwan dey ewom eti me Kristo ni anasa osofo no ene na me gidi ye dey ewom obi so say obi so eba ye fa Muhammad ono na Onyankopon esoma ano se oba asase we so na obe bobla saade we no difference dey ewom what dey say eti enkamofo kuma mo eni pa se ono so be di so ti yen yeso Kristo fa na se yeso asofo no yeso ye pese obi a oye Kristo ni a wo gihwe konkon ye dey edin na oye dey omna mewulu oman no enye obi a okura Quran. Okay papa yen hwe ni say ye hwe chief imam odan kramofo ni nyina no a abra odi na woda no okwa asori fie e ma asofo bompa ye de ma no ye hwe mampani am be de che Muhammad Bawumia na proba wo bo no asofo dodo na ena wakom ho even Reverend Owusu Bempa kwa wakọ na asori dem kusi boatin ho wakọ asofo bebre no ho ama wo mu abompa ya ma no eno enka bi nkyira Kristofo ne se empo nkramofo na amose mu makwan no omo kra etweben ya Kristofo no e kan ye bom se nipa ba ko na ade na fe mu na amose mu makwan de meka ne se asofo na omudi nkramofo na chine ekom ne ahochile yes ekom ne ahochile efi se omo arudi twensem ni ye pa de a enenka omo enka omo ho oye no de be se meka ne se Onyankopon se wo ye ne ba na ukọ asase bi eso a eni kwa se wo ye echiwade anase ade a ense na emfata wo sa oman no eso eti se wo ye o Kristo ni na wo invite amamre bi a eni onyamesom ebo abura no me hu ne se echiwade de ma Kristofo ene oman ni mu asofo nyina papa o ka ne sa enye papa mu ne Kristofo mo de ba. Okay, on say ade we no akoye akansi na akansi bia no so no nipa ba akona obeyedey obedi enkunimu enti no ye de ye kama obi a oye Kristo ni ye pese obi a oye Kristo ni na se oman no chia anase onyamesom techima ye kosu atunanimu se okandini na watimi ayedey aboye enti ye no ye ama ye nipa se ono na wange dey omra na omedi oman so enti no obi nso obi fufura obedi ama ono nso esom bi ni a obia eni ohaw ede ema no eme se enche bia na so obi a konfo na fena na koku bonsam oye se obepre MP a konfo yi na asia meeting se omo pese otimi ye dey omutimi omunipa so parliament a oye konfo a je se anye dey amfa aha nti obi eni wa o ka se ade ti na konfo asia se on pese omunipa eye meeting ede da kosi a asofo ni edifo ahia se on pese obi oye Kristo ni bi o man so adeti na ayasem we ede news ema ade e normal papa yen hwe ne se bi mu so kire se efi se Ghana kranya independence ne ye hwa a Kristofo dodo na e na aba bedi omanyi so bebi omanyi wa ne wo input obi a hyeda mai ye hyeda ko ye ni mu bi asa enti no Kristofo no mo hyeda fa bi papa bi am wo oman Ghana no enti ebra so se nyame ebeyi yenwa no muslimi ni bi no so aba bedi oman ni mi ahwe bebi oman de bekonti adenti na mo se mompene na yes say oba mo nya kwan mo nyame mana po ana ase den okay onyame enhira one wasema woka se omampene bi de achile Dr. Bawumia etimi ebedi oman Ghana so a ne na kire se Onyankopon komsha o hese ewiase ebese no Ghana ye dia na aba. Oh papa asana America no you will never understand me if you think carnally, but those who are spiritually inclined will understand what I mean. Okay. Yes. It's a bepa medieval. Na ebi mu so bisa se oye vice president there eno de an eyeyi na ontimi am president Ghana have say president ni ho a vice ne wo ho enti fa bi no kwan bi so no wadi mampani anesa on say penifo bi say odabone akọ ekila ense aha se we ma bi de akila na me wona wutimi di dwuma sai me pani a enu je se wona we pani okay aha nti no de de normal obetimi aye bibia bi ba se ye de abenwa kunwa kese no ma no kasem ni me asokristo na se osofo no and sound well
to my understanding. Convince me ni viewers na yente wase ye se de enti poten e de na Christopher musuru e de na mo ye de sie ye ya papa iba oba be bie ye ni wo nya ho a mo mpese be dead enti a mo kutia na se mo mani be di president me de ne me kan nya ne se me kasama a Christopher ene asofo Bible say ye han okay we ye o Christiania we han for the first one we ye odihye na ide be na esi a adihye mo me be na akwa mo abetena ponkoso no eti no ye Christopher no ye nkuma ye nipa o ye Christoni okay every say ye po bi a ye betimi adwane akotoa ya asema ye dey atwere no se ametie se wotime som ase eda woni mesom hye e na wote ase to the highest level eti se bibi nto tema kwana se bibi nko yi a se dwane betoa wa esan se wotime ase na wote so na ase no wonim kwa papa so betimi aye dey e di aboame okay na here's the case here obi a onte wosoma ase na woni hye ase no woni se nipa na tena edin okay edin pa ye hwe mampeni abedi achi Muhammadu Bawumia wada esu biedi ama yehu se oni a Christopher ntem eyefe enam so kwa Masam George kwa Bible ntem be ka se onu kra wonyi ni se ye mampeni abedi achi kramoni papa fi se kramoni papa bie no a obewura sorry dem sene ye mampeni abedi achi ewura sorry dem enti bibia de ada se wate nyamesomo no ase a enti se obabedi mampeni a enkofa problem emma Christopher ene se bi enwan mu kramofo sene mo ka no oh de just camouflage to me open na oyesa ene se amampanifu ne empanifu a omo pe ministers edi omo timi bro mo to the lowest level kula ekodi kenke bi kwa timi ekowufo yina bi kwa timi ko obi echo bass na akoplepla okay enti to me a open na or act in that manner and na face no menso no wo de sunpa to nche kura na obi anya obi a qualify ma se wutimi di enipa so because the last time Okansen be in fact Ghana for 18 super papa we see okra PhD I can say abodi ko nye abodi ketua obedina simpio so eka say ukra Ghana card ba ko a eye che 20 interchange and I say 200 interchange and sound well to my understanding it's no wutie card o sai ye Ghana card we you ah ye use wo say ehia che akwan papa 200 e wo man Ghana card we the last time I'm seeing for obi wi am me Ghana card na register me call mo for some say o timi enya ho we e Ghana card na e kra me na o man mu no me head hu fa so poti bia kra ye de amame as o man ba me ka na kra na ye de akere na wo say wo kra Ghana card na e kwan hodo ya aye papa 200 e so mo so che ne de a ne na mu say na adwen no head enyiri say utimi edi omani nyina so okay papa ye hwe wo kasa no o ka se Christopher no prema omunyonko Christoni se omra medi omani so yes se munyonko Christoni no ono so onye capable ontimi ni munyonko Christoni ne bi nso kire se wa ba bedi pen wa nya omani hwe wa hweda mo oman no enu ti na Ghana fo tuti anoma ne koye enti die na dia dance ye se munyonko Christoni na mo prama no ne second coming no ma meyehu if it's a Jesus say the second coming no ma ne so gwa bi enti the second coming of mu Christoni no enu nso ma ti sare na de madam fu bi na o kana se bi wo se uju hunde abodi on se me kasa de meka no sabi stroti me body ohun me yo so na me nim bia so bedi oman so no ya de pa okay ti me nim me yo so ni a o kan obedi oman so a sabi ya hu no mapa o ya ti me so betimi abobedi dia ka mane bedi na na ka maka na nyuma ya de akansi akwakogina party no mienu so NDC ni MPP na Muhammadu Bawumia ye mampeni dada John Dramani Mahama omunyina ye nkramofo na so ba ko frɛ nyame ba ko esum nyame ba ko ye Christoni Mahama na ye Christoni okay second coming now Christopher mo prama na se won sign mra no wa babida ebi mu susu se ba na oba first one wanya hwe wan shada mo man Ghana nti na Ghana for to abeti and dia ne kwan se onko na mo se mo prama Christopher ka sai mu no ama no assign aba the second coming of Jesus Christ so me ati say all man is so grama
oba ne sare na de eno ntimi bisa say mo Kristo ni na mo predi ama no say ono ye Kristo ni nti oba bedi o man so de a eye na mo ma obi a onsum nyame medi o man so no ne second coming ya all bay ono so all mama na emeye hu enche ne kan de na na. All right, onyam insha no question obi say on say adwuma bia akura mu no say ye fa nipa ohono ye fa obi a owo more experience and na ya dey ya ma no kwan ma no e de abaye. Okay. On say ye hwe dwuma dia ye wura ompanya da John Mahama edi ewo oman mu ene enama waye na eno kwasem ni me much convinced ewo ne nwuma waye dey waye edi abo oman no ena otena ase no ye was some mistakes ni no ma horo bibi ho a ono ankasa no realize oba si besu kra be ka say afedi wo hunu adena ni so ye pa nti oba no what the training no be dey be ba man no ma aye kama say recently one of the activity be eju kwan ko American nti no be ku jana kwan embassy no kwasem ni be do tem na tre no me say ade Dubai na madu ya na in fact ni nyuma ni bia wa ye no kwasem ni say akona na efe enga say me campaign ama no ne mo ni nyuma pa bia wa aye no na me dey me di ho dance e dey akire oman no emu enyina eno nti no ye ma de kwan na ometo ne nyuma so na fe ba bia ono ne hu say waye enfonso no omna na omekorete no na oman edaachi entumpon ema yenyina ene se eno anso na ema mpani ba homu ya eken ono so e kire se an omo no mutia konwa ne so de na so hu se loopholes bi abam wo hu enema bi a wo hu ne sese oba na obediga nanimu a ode betutu yie ye hwe digitalization a ode ba ye ya se o prepaid san anadwuna prepaid san wo dadem wo fa afuna betumi ato prepaid na wo de agu phone so no wasan wo to phone so na de agu bita no so wasan nyakane a wo mpia bonten enkwankoye se wo ko hospitals na de a ye folder kra efi ho enyema bi a wo no so oyeye no ebi no so kyerese ene ono so ewo ensem ono so aya de papa bi ono so aye ye hwe free SHS ye mo de ba ye ya o ma make sure so ma implement ama eye adwuma ya ni nyina so ya de a omo so aya eye papa enu nti o prese yen santo na suntin se ne o ka ne sana so bi so ka ne se ya o gine se okay what's my okay one here because me tima me kan sem pa o okay if you say free education my idea but NCP ankoye okay omo ye but omo anye ni yi if you say enkwa na de die mu empanifo omo ehweso yentwe omo ka enkwa no enta de hyemu free education we ayo yentwe omo ka benifo na modano yentwe omo ka enkwa no so atimi atwe omo wasi no kra we no examiners ya mo so mark exams so a yenge dey yentwe omo e ka omo de ka bebre o different areas and different angles enti no me hu ne se amwa yes or by be a yellow e be a good e be a green wait me tana fe be 3 months 4 months na obedi agura na onko na woni hwe enti no science no do o ma ya de se o motimi obi atimi anya akonya ko to the but have that anwe emu edisa metimi I am much convinced and afi digitalization a wo kan ho asemi me so menya much convinced say ye hwe abefofo anase okọ Europe anase Australia na Asia na wo hwe omo eno mo maya se Ghana okọ obi de ofun abakoro no a yetimi attract na yaji ade no amanipa no me see me se this kind of na me mistake almost 5,000 yetimi omo atim retrieve sika no ama me okay eso be the Ghana card e bibia wo so na me de you enipa no so yi sika no so the Ghana card na ye dey itimi eko yiskan okay what they say enti no wo say wo de digitalization ba na so obetimi obisika free abla amtia for timi ka kire me say within 1 month nipa na fa sika anto ne phone so a eno anu omotimi na ho we na ke say me hu say eye adwuma do different areas bo ha boa de fine okay but me there me focus sika ho asem go sika na dia de nyina oman nti no me hu say omoduma de no enwu emu de nti me nye much convince omodu de omodi oman nti Christopher no de prayer na mo pede ma munyanko Christo din no exactly na le se papa se wo mitie ne wo kan na le se ne course no eye enhyehyeye se ne ebi mo de eda mountain so e kire se wusu bempa
so for Penny Duncan Williams any asofo assemblies asofo penifo ni bi kra for ball po say your man Penny Dan or mo be ko ama no na say near Uspepa kan no enye nkomhye eye planting ena mo ye enye nkomhye ena say planting e ade e real real yes because me pastor in time ko to aba ma obi a oye muslimi me to me yes sir. I can never do that. I can never do that because yes ana menti unyam som class ko mo no ye no mo didie no enye pe na sunsun han so eni tweka bia okay so de bia ogina na ogina yes you papa ye da spent we de message so final words sir wo de betu dwa amaye anything me de me final words and person betu dwa ne say who tell now you Christ ni a ebere ni bia so mo nyida wo every say ma obi o yesum ebedi o man so a o man no ebesi apini me campaign mo obi a but we are facing reality it no yemwa ne oye okristoni no na okristoni ebedi so na obedi so wi a yemfa empire internet na minimum say Ghana ejesi ada Ghana ebetu empo ma me fa akonya we enchia me nkrofo bi a omo ehweme me Grace Akoso Jamfu a obutu ababa de mase da bia ni wa onhweme unyam enhiraw ene mahofama ene se ne wosi eboame o menyame som akwanto ne masofo diemo ena afi so me ankasa medofo ba kwon so etim gese pa ye freno Rose Adepa ono so kumase ena o tieme unyam enhira no ena afi me sof peni ba kun o America ye freno Apostle Dr. Blessing Israel Austin Favor. Wow. Also, we have okay. Mommy, any outdoor any affair financially, you're supportive. In fact, a one walk on the baby. So, Unyame, instead of Bibia. Oh, Papa, yeah, that's a pa. So, Abusia Prophet Anderson, any no equity and Kumono, no so Eddie, the Trimopo, any senior no so AGD, Ababetuja, Amaya, who message so video comment. I was essentially Mubia or Bessanji Braba, na Eddie Munchimu, Ama Mistress. I am a comment and who enter and from where we in the Sanafi. When we are subscribers to so a too much age. Now the bell no so I can send a baby upload baby. We need to put the on sa ebit me aka. Oko Facebook nso a too much age. Ho so ya no like it. Na wa share e de amame. Makra.